Amandla. Njani zamehlo? Mdala lenkinga enda ngeke ngibuye ekhaya December nginje so. Yazi into indlele kuthangela mamphupha umpakatshani lo chaka bethela inkalakatha esikhiya esingangelokuzeni la. Esingangebhara bengena lazo ku Joskey. Xa befika lapha sikhiya. Ibizo lami. So Sunday nxa into iyangena emoyeni umoya awukho. So ngicabanga ukuthi bengikhiya abafana laba. So ngiyacela mdala ukuthi ngiyacela mdala ukuthi ifoni lochaka bemvula umoya. Ngiyacela mdala ngeke phela ngibuye nginje December ngela moya. Bangiyile ochaka bala ngqondo. Abantu abakwenza lo mpakatshane vele combination yabo bayi2 mengakwenza bengikwajisa. Bafonele mdala ngizalifakela etime. Even Sunday ngithi mbona isibhakabhaka. Ngiyakubula lutho sibili. Even Tuesday lapha ade kulo umthandazo lapha eYipro. Ngihamba kona ngane nje umuntu lomoya. Afana bichayila sibili amanga yini ya joina singaboni lutho lo wambona isikhathi. Lutho sibili. Bafonele mntana yacela. Akazi inyama yini December ngela moya ekhaya. Alright madala.